Basi tumekuwa na mfululizo wa masomo nibuko ni dhabu wanyo kilungu cha nana na nibo tu kuendea. Amen. Ningependa kushare vitu na watu wa Mungu siku hii ya leo. Revelation chapter 8. Revelation chapter 8 kuma mswa wambe nginya wakatano. Na chumbwa usilo wa muonza kwa akilia ki itune. Ivinda nusu ya saa. Ivinda nusu ya chao ya saa. Na nona alaika muonza alamonga maambe wangai nao manengwa maso muonza. Na mulaika unge au mila na au ngama mbe wa kithembeo. Akuite kitowesi cha dhahabu na anengwa ubani mwingi nikana au ongele mboya sya atheu onde yulu wa kithembeo cha dhahabu kila chai mbe wa kivila cha usumbe na siuki ya ola ubani vamwe na mboya sya atheu siambata kwa ngai kuma kwokone kwa mulaika weba usu na mulaika osa kitowesya na achusu sya mwaki wa kithembeo na aki chanthi na itina kwethiwa itundumo na mawasia na motisi na kitetemo chanthi wacha nitungelele na achumbwa usilo wa muonza kwa akilia ki itune ivinda nusu ya saa na nona alaika muonza alamonga maambe wangai nao manengwa maso muonza na mulaika unge au mila na aonga mambe wa kithembeo akuite kitowesya cha dhahabu na anengwa ubani mwingi nikana au ongele mboya sya atheu onde yulu wa kithembeo cha dhahabu kila chaimbe wa kibela cha usumbe na siuki za ola ubani vamwe na mboya sya atheu siambata kwa ngai kuma kwokone kwa mulaika usu na mulaika osa kitowesya na achusu sya mwaki wa kithembeo na aki chanthi na itina kwethiwa itundumo na mawasia na motisi na kitetemo chanthi yoba ni athime ndeto yake. Asifiwe Yesu Kristo. Amen. Ondo langu enda tu fokasi umunthi thani kwenda kwa Yehova ni yulu wa kitowesya chu verse 3 na verse 4. Mulaika unge au mila na aonga mambe wa kithembeo akuite kitowesya cha dhahabu na anengwa ubani mwingi nikana au ongele mboyani kukitowesya cha ina mboya already tiwende tena mboya sya etikili cha theu mboyani sya theu yulu wa kithembeo mandiko mangi masya ubani alengwa nikana ongele mboyani yulu mboyani sya theu onde yulu wa kithembeo cha dhahabu kila cha imbe wa kibila cha Yehova cha usumbe na siuki za ula ubani vamwe na mboya sya theu siambata kwa ngai kuma kokone kwa mulaika weba usu ebuko thitho bwanyu na yulu amuminukile wa nthi yaito tisa waindi na mandiko mangai ni moto athe ipenda thikapi kapa ketho na nthinzao na baketho na ituthiva na itutheu. Praise the Lord. Na lakini yu kindu kimwe kitamanika nando na kitaswani awa nando waingi nundu la andu manena yulu amuminukile wa nthi manena yulu amuminukile wa nthi ta uthatu wa ngai kwa nthi na niuo sinu kweli no thatu wao wa ngai na lakini mabinda maingi yu manena uthatu wiwoka ingi alioneka tawa kuthata kwingi tawa kuthilika kwingi tawa itai mbingi ukeza kuthona etikili ni mokia ongai nundu enda kwa nanga nthi nundu ena itai na kwevanisya kwingi lakini that picture is not complete. Tell your neighbor that picture is incomplete. Tell your neighbor bisa usuti musu. Hallelujah. Yani nita ila bisa sia tene si black and white tisa waende bisa isu ukamiko na yu na yiki walangi eza uzu wa wiki walangi nesa mabisa medwa mayendesi amuno. And so we only have one view ya usililo wanthi kana Yehova no that it. But let me add color. Tell your neighbor ongela langi. Hallelujah. Ongela chao ithukisye mandiko manga imasya kila kitowesya ndino kila kitowesya ne vai mboya sya atheu already ai mboya sya chao ndio bani weki wa ila mboyani na siuki thao bani usu na mboya susi ambata kula kwingai na indi mandiko manga imetu ya indi sindisusi onde sya kila kitowesya ni chonde sya chwa kuonde indi kwetho na mundu maingi manekikie itundumo na mundu angi meke bathukanyo. Let me add color to that conversation. This is it. Ngainde kwa nanga nthi ni kwetho ni wiwite wo nandu manthi kana ni kwetho no thile kitwe nandu machao manthi lakini vamwe nu ngainu kwa nanga nthi nundu nthi nayo ni menete andu mangai. That is one part people don't look at. That is one part people don't look at. Ngai emisili lambi kondo wa mundu onthe etikili make mekitwe. Na nundu mundu asu mekitwe etikili make ngai aliwa wo. Na lasia endi no kumiananga. Mandiko mange mbona ni moto yakana ipenda thiu thikatha type ndatha noa. Nilika ni penda tha noa uthuku bai unaingiba.
nginya kila kiswanio cha mundu chaichao cha kithuku na Yoba kwanza atangia Noa na musi wake nundu uthuku wa unekata unaingiva na tio wo Sodom na Gomora. People forget that. Uthuku wa unengiva muno nginya Yoba enda utangia mundu usu witaweta waloto na musi wake nundu uthuku wa unekata. What they are doing to Christians is what God is why God is going to destroy dunia hii. Nangele kanyonzeo ando ingila mosoma mandiko manga yimo sisi ya meo ya Yoba meo yekumi yonde tunengetwe ningai na walio kwata meo isu Yoba nuke gwa wo na mayolo meo isu ndinengetwe kondu wangai asachi inengetwe kondu wito. Haleluya. Nondo mundu wonde wendete ngai woki ate no seleke ndakale kwenda mutui wake. Kweli rongo. Yesu Kristo la wakulilwe muya ola munene ni weba aise anenga ne mia wele nase yomde ni ya nene nase muya wambe mwende ngai wao waku na nase muya wakele uile tausu wambe onaka uno wakele indi uile tausu wachao mwende mtu wakundu wikitata nikala kifanyi niki twambea yu mandiko ma Paulo na la maniwa ma Yesu after ibuku do the acts leto isu ya uyani wangai wonekana ndeni wa mea ile no thela nondo na wasia akalatia 5:14 mandiko mangi masia mea yonde ya niwe ondoni o mwende mtu waku ondo wikitata ona Yohana wambe yasia otona hata kwaza no mwende tengai na mtu waku ndo wikitata kukithio mokecha kona kana ngai ekanondo wa mawo make tikisio mawo make no moka nondo ethically ni mona magwa. Are we together? Wo wangai wo kanondo ethically make ni mekwe kata mea yekumi muya wambe ndukethwe na ngai yonge ateo muya wakeli nduke yasubisie mubano no techao mwasubie ti wende muya wakatatu sitoza Yoba ndikayote chao mana ona kana mthana wa chao wa sabato iso sio ndo na kwa ndo masasi aselekele kula kuingai ti azache wo nondo edwa wa walking ngai no kamukia edwa wa walking ngai no kamunenga ndaya edwa wa walking ngai no kamuthaitha ukalilikana kana ngai Yesu ni wakumbie we na mutui waku onethwa aili hata kitutia ni chao. So how can you say ngai no mwendete na no muthaitha na no muthukuma ona no lilikana muthena wa sabato and yet mutui waku la umbitwe kitutia ni changa itaku ndo munenga ndaya kuona meo no yombeto ya nengwa kondo ngai eweka ayo ngai nde yunana ondukuma kwitu mondo wao nde manenge to kondo wa mutui waku. Look at your neighbor muluko wanondo uleketie saa ondo witete subu noso domusisi enesa usu ombidwa kitutia ni chao na wa walking inu mwendete usundu kamubuthia o mwita muka mwana o mwita ne mwisu kuwe wa musiweba o mwita mwebwa asifo Yesu Kristo ndio na excuse eva kweli nu mwendete ngai ni wele kumenda mutui wao na yu ondo we bata muno kwa ethically nondo tuyobe tutona kuita mwitikili na no menete mwenzako mwitikili. How is it possible? Shindwa katika jina la Yesu. Nondo yu inayetumisho ndesi ya kumwenda kakuitha ni mondo lakini nondo ni mutangie ni Yesu Kristo lakini nondo wa umu witu wango ando mathilinja mathasi ya nyeni wa AIC na suti machao uimanda kitumi cha kumenana angi mathasi ya ndini numu uimanda kitumi cha kuikata chomenana na nakautu zenda uwithiwe mathasi ya ni mwinzioka otui manda kitu cha kikirimi cha kwekata cha omomena nikenda wilitie nondo mondo ndi mwenda itumini ziba Yesu ange mathasi ya yetu ni matwete Yesu dress ko mai manda kitumi cha kumena mondo weba ange mathasi aka mwana imangendie o mai manda chao o kitumi melitie makasasi ani mwendete ngai lakini babe na excuse ya kula kwekata. Let me tell you mekalile nisu yo ndemo kwekala ababe mwitikilo kwa mevai ethe nyamwe meu ethe muka mwana u ethe usuwita wa mwenzi oka ethe wa woki be mundu no kweta metho sio mbe mombanite baya kitowesi yani na ni kondo wa metho Yesu ndino kaminukilwa ni kondo wa metho imeba aso I'm warning you wewe tuikite muiyo kwando wewe tuikite mumaitha munene kwando katika jina la Yesu wende ukalata kuka kwa Yesu Kristo wengi mundu kuka kwake ni usililo wandhi kondo wa mundu onde ethically make it nando mandhi yuthi na woka oletheta mwitikili na kuwi monene o na masiando tiwende wale osobe otwae for instance nikendo soke kula waseiwe na waso kula waseiwe wituka niwe motongo iwa muziwewa be mundu nanda bisie aume akamba kwa muno mama machakosi na abo muno
na bo munomo kama kasilirwa ni etu mamusi yumwe tukoya muzi kwa utaitwe niwe kalite no kwanangite na yu endo soka kuoni kenda ende usumbika ndumeva na aume mabindasia na ndiko za tu malonje are we together nanda kwasia pai mondo ina excuse another week na wili hata kana mondo me akekine akasia mwitu ninye ku first born ninye ku mondo me poteni kabisa potelea makendo anodasia ninye thewa ninye nyawa as long as we mwitikili we move na ndo na excuse as long as we mwitikili we chao we move no never mwiyo wa ndo na kwatwa no never kibunda noka umeobwa niwele kwendana ende uthukunduka etikili maitwika nimo mothinya etikili alange we linjo wa muthemba mo ndi kwenda kule utabia mutui wa kushemonio. Are we together? Yes. Maana kama anajita Mkristo another either ne AIC ne Baptist ne MBC ne XYZ Ministry of God whatever, lakini anatumika kama fimbo ya kuwasumbua wa Kristo na kuambia dunia hii inaharibiwa kwa ajili yako. Amen. 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 Akuwe umekati wala makanangwa. Hallelujah. Mana yindi ndi no zela nondo wa etikili kunama. Nakani ngokia kisa mu etikili weba. Nakani ngokia kise moka mwana mundu moka wasiokie. Nakani ngokia kise nya mwana medhu yaso on the wita. We mukulia muye yukandibanisia ende. Medhu yaso on the mombe ne baya kila kitoesiani. Hallelujah. Amen. Elandi yuka zi kunweni yoba kitumi kimwe cha kukuna kwa endi kuketha kwa kuna medho imako. God hears. Hata nikukiakisie katika jina la Yesu Kristo. Ambia mwenzako Sabina. Ndio mwenge wa Sabina. Mwambie machozi yako haijapotea bure. Hallelujah. Nilikana ula utuku uonde wa ya wikulia ningamuka kwacha. Nilikana utuku usu uonde wa ina madhena, wa ina ma-stress. Ulasia ni kwa nundungu noni yani ngolongwa. Nimo lonja. Nimo mbichanza. Musioni udhinie munowe anata. Ninye na kimie balida musiweba. Ninye na voko mato wa mando evati. Na yu moni emele kwe kalamde manzame malonje. Medho yesu onde mende kumba ni abando bena kitowesi yaki na mulaika. Let me tell you, ila yoba uambia kuna ndeno. Tuambe na medho yesu mako. Praise the Lord. Ekana ni mutele manje. Kisa musua wambe. Maliko mange imasia na achumboa usilo wa mwonza kwa akili yaki. Etuni. Ando mekula sendi niki kwa akili lwe. Nyaningo ngesi. Especially wasisi ya nondo verse 5 na verse 3 na wasende verse 2 aleka mwonza manengwa maso. Sia verse 3 muleka oka na kila kitowesia. Na verse 5 ula muleka osa kila kitowesia. Acho susia mwaki wakidhembe na akicha ndine tina kwezi wana etundumo. Na mawazia na maotizi na kitete moja ndhi. Kuvindia kunta kwa siati. Wanondo kuvinda siya kukite kabula kakale. Amakula zindi ini nikikwa vindia. Isebeti kisebeki yuko na mitindi udhingitha wanatusu ni tuti kwamba wanangiti itio koma. Haikulendi mbona ikwa vindia. Ini ni chao. Umaloke ndo wasia kema dona mbua nidhiketata. Nidhukite. That is the silence before the storm. Praise the Lord. Amen. Yani mpaka mbingu ikanyamaza ni yale mabaya yanakuja kwa dunia hii. Ikanyamaza kwa wale yale mabaya ambayo yatapata dunia hii kwa sababu ya machozi ya Wakristo. Wacha nikukiakisie. Wewe tiwe muoi. Ndo niwe nya mwana. Nikamaka mwana keke ngulu. Kaka kweta muoi. Kandake elite kale okwiwa. Ikiakisie medho imakutima amana. Katika jina la Yesu Kristo. Onaangi maima ndondo mokumena masewi na manjini. Vindia. Machozi yako Mungu ameyaona. Praise the Lord. Amen. Na we waameni we na wetu wa moi. Na waameni wanadhani wabalukile ndo asioke muia. Lakini maiko na kwenda tataweki hata tawamu sioke. Let me tell you, your tears God knows. Na siende yumba nyo bando. Yende yumba nyo bando. Ela moko nandhi idhela ni nundu wa 8 kilundu mekitwe. Amen. 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 So, biggest question is this. Wewe kitu micha 8 kiliku ya. Kana wewe umekate wala medho imo mende kumbanywa ni alaika nikanange ya masili lembe. That's a very important question. Praise the Lord. Amen. Amen. Na madhina hao na medhingi nyasi likalini.
Nondo mbeza sele koka ikatubikia ithie ibetisie ba na au meme ba na mwika we ba ito tubikia. Ni mundu weka hata wala kuki betikize mbako na kuki kulenge waya bisi ona medho yasu mende kuongelelwa ula utalo ni wachao wa Mboya Sya etikili. Praise the Lord. Nondo mundu wa mbasale na ibanga ni watethia nono kulwa kana beki betike kula mwana wako akasoma hata Mungu anaona machozi yako katika jina la Yesu atateta. Alamu hizi hospitali na madheka la mdhambi mamaika aona ndakitali na mosi obau men ndakitali si obau asende ko yange jao ngewana wako leo ziwa uliuma ngwantia eno ndia eno ai ndo nangali yako ndo na mbeza si yako nduthi private ngela meolea dhuko mwana makivu na atumia magi sio na wina mabau na medho maku nimekritika nundu wa mundu asu udhina hawa watu wote hata kama ni president ambao hajafanya kazi yao na kwa ajili ya hiyo kwa njia moja au nyingine umepatwa na stress. Ai mume wako ni wavutwa. I don't know uiti. Ai kibu na hoteli. Na asile kwa ni dhunesa. Let me tell you sio onde sende kombana. Na dunia itaribika kwa sababu ya hayo yote. Ni kondo wako ndeno ikathela. Amen. Hallelujah. Suambie mwenzako watakisikia. Mwambie watakisikia. Nundu webani so egukite. Amen. Amen. Boya. Eko dhikwa mundu mwe. Woya, eko manda pasa wakuilila moko. Mungu anangoja hayo maombi uombe. Omba ile dunia ikuishe. Hallelujah. Fanya nini? Omba. Na yuzi kevina wakotoi stress, kwa ni tai na mawo. Omba katika jina la Yesu Kristo. Mboya Yesu siende kumbanywa. Siende kumbanywa. Ikongelela kitoesia. Eyongelelwa mwaki. Na uzuo ondoke kwa kuombe. Na patakuwa na kitundumo, patakuwa na motisi, patakuwa na mawazia, na patakuwa na kitetemo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kwe ofisi wavuti we kila mondo. Kwe ofisi wavuti we kila mondo. Wasilikali we bando na yu andu asuo ndema vuto niwezi yu mevuto andu ala mebo nimewite uya ninguvuto nibatondekanye nikwe no thinani mo no umwe wa survive na kia survive atwa wa kwasa na ningwa promotion tena miaka yanondona ila wakomanya na andu ala menza amani zuya kunengane transfer na kuvuta mamwe tweke unondo andu asu twamanie na lusani na waseni wabikie kwa serikali na wao melaleti yone na tola twa amanda ndola twelovuta nuwe wabonoke we chao we weka twakito kunenga transfer to mekaseka na nuwe unatutapicenge wasiao sio patakuwa na shaking tell your patakuwa na shaking. Hallelujah. Amen. Patakuwa na nini? Shaking. Na shaking. And may God bless you and deliver you. Hallelujah. Amen. Let us pray together. Na kushukuru kwa sababu ya kutufariji baada ya mambo mengi ya dunia hii ambayo ni magumu sana na ni mazito. Yanafanya Mungu tulalamike mchana na usiku. Kumbe katika njia moja au nyingine hayo maombi yetu Bwana yanakusanywa na malaika wako. Na ndio maana Mungu utaiadhibu dunia hii. Utaipa dunia hii kichapo kikali. Mungu basi, ninaomba pasi kuwepo kati yetu mtu ambaye anahesabiwa uovu kwa kuwafanya Wakristo kulia. Pasionekane mtu kati yetu ambaye Bwana anawasumbua Wakristo. Wawe ni akina nani katika boma hii yote. Awe ni mwana, awe ni mkaza mwana, awe ni binti wa familia hii ama ile. Mungu naomba pasihesabike Wakristo kati ya wale ambao ni wasumbufu. Lakini sote ewe mfalme wa wafalme, tuhesabiwe watu ambao wamesumbukia katika dunia hii. Tukivumiliana, tukiinuana, tukisaidiana, ili mwishowe Bwana unapotuokoa uiadhibu dunia hii kulingana na uovu wake. Ewe Bwana tusikilie huruma, tubariki na tuokoe. Naendelea kutufariji na neno lako ambalo ni la ajabu. Tuomba basi tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Semeni amen. Amen. May God bless you. Amen. Timu vya. 2